pandising namate antu napun nabat tumogau kamayaan jopan ratalo molo mitau warikakat to ampak mai kani kelai maki ampak kajai inakut dari Allahu Ta'ala manggau kampak kusian di Allah Ta'ala di Allah ribang idasi nadasi kirap pasandri pasesana Allahu Ta'ala Nikutan nangin tahu wa iman Hanafi radiyallahu anhu nakana dosa apa kami nang kamalak kamapatai na iman rika kato ampak mai kana mo nakana mo iman Hanafi makaruana tamamalla karipan rising namatea maka talunga anjitungi ay parang tahu iya namun iya anjo talu rupa na iya ampilahi pasangalin na tao ni katutuy ari Allah Ta'ala nakala si paagaang tupan ritay apun na bato mo pamalukin namate amapurere dumitawa bato mi setale batu miseta dari ulung ngatau mate aniranje nek nakanamo tau mambani mate sarelano aje nek nu nakanamo seta kanang tani pak jari ay alang sare ko jenne kuna pun te ay mu'minga alamate antu angkanani lembagi batui polese tangari bangken namanggeran jenne nakana mutau alamate Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah nakala mosay tangakanang bale suruna Allahu Ta'ala nakusare ko jenekku napung tau cilaka na Allah dipakana nasa tanganmu datang natang lepurea nama temo taina iman napung tau mato atan na pagkanan na setan na unrangi Allah riboko salamat to mirika kato ampak maika kuntu ikanan na abasya kari yamajay dudu igaw
bajin Maria Allah Ta'ala nama bani mumat batu semi bela-bela na ang ngajari ang kanangi La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah napaseng jirupana abasya kariya lembakini jari pole na napaseng ijarupana abasya kariya maka pintalun natin rin nagkana mo abasya kariya taro kang kanangi ang tumasimpung asemi pamay na bela-bela na malang nasa ampa daray bela-bela na natin rin mabaji mi pole pagpisan ringin na abasya kariya na chini nga sa mi bela-bela dari amping na nagkana mo abasya kariya wajari jaang kanangin La